Chima wa ha. Emi wadwum wakọ ababa bibia la hwe me frido but 2 days TV so. I 2 days TV se na ne da na wo hwe me so subscribe uwia na wa share. Ama mansa nyina ahwe bi. Uwia comment section na kwa eche wadwe abotre kwa so. Odom ene asundiem ye didi atem ho. Wa kire wadwe ne adwinkyire bia ya. Mama me high five ohima ewo ho. Aha maka twese suema mre Ghana bakwasem. Chieftaincy ho nkomo ye hemfo ye hema ho nkomo pa ene edi ni ha eti wo hene ana wo hema bi obatena sese wo dentiti mu wo tu futuro edi egu maburu nani ne de labi ye bone ma ne kɔ ye ka nachi ne ya pepepeyo ene ya sundue edi ama oman eti pe de bia so behwe me e wo 2 days TV so ahema mu kacha ahema mu pepe be kire mama hema ma brempofo etwa bron ahafo asante nyina ho achia ahemfo papa bi ahemma mo papa bi wote kwakwoso enananom bechia mu nyina muntine wo ho maadwepa ene masumdua mo de boye chidom edaadan etetreme se de beada menya sempa se de aba ne nyina yesua de enti nyame onhyira mo nyina onodofo ename ne wo ba wurama hey ye kɔ akotie ginase hema over the weekend eno call interview bi bakase ye no aduane bi okonu aduane ense ekamia ye se enne ye kaso bi ye hema e hyebi mutim se omo nya hwe omo no aduane bi kura ensi nuoma na ginase hema de ekan ekɔ asipi se ye woniema bebre wa aye responsibility as a Queenmother se we kame hoan e ka se me kan nyina ye ntimi hwɛ kame ho na menu nye nkɔ video ni mra ye ba abefa de su ewo mu ne nyanse ewo mu ne papayo a ewo mu ne yesua bi ne nya bi di ate kotodu enkomra sese a adwuma bebre different type of work bia mayibi because yesa wo ye adwuma so ye tete no nanka wodi akonwa sa wotifie sabi wo sorry na woti wadwom na omanfo ye no aduane ma na ye ebi na ka ye nu aduane me pese me hwe wodi no wo fie na wo fie aye sen wo ye den like ye somo nka wo ma modwafo yi go ho ne ye somo ena so na wo fie sen no mo ye ma wo me mama nyina gu me ho on besom mia me sim na ko kitchen me ko kitchen mia na me no amaduane oh se me no aduane ama me kunu ne me ma sabi me ntimi ufa bed ni nyina nkoto ma de hye so ti me de mia na me sim niema mia na me no amaduane I say me hu niema me de gum so atiase it is still now we ye wade as a wife no ma as a wife nti ahindie no anu do mfa mbowura aware ni de bi kra me de na ye ne sen ending when strong how to win na like position now we kita no na bia wo sa aware so de ntokọ kakra wo ti e bia na ntokọ kakra ba wo fa ne sen me de me move on ntokọ de se ba aware bia ne ho challenges kakra nim ahụ na me ma warrior throughout na me ma me ensa de me first born me wo ne wa Ghana wo no Ghana first born no onya 9 years number 5 no kwa abroche ba UK but my travel a bit one bro for no UK any enti no I say we ye wife ye ohia edurumre bia na ode ahenie na to nchen na wahwe okunu ene wo ma umfa nto nchen se wo yira tu ni mbom wo di tu ni bom but say wo hwa ai remember the challenges no na serious o very serious enkwara miensa enkwara 9 and 9 4 ena ekunu asa na omamun ni nyina me say me ka ho ti store over store boy ti say exactly imagine impress bia na call na me na continue cry the ending but adwuma bia wo ye bia no se wo pepa wo adwuma ni mu a nyame direct na nanom nso direct eye easy okay but enye easy na ade bia wo be ye ne be ye yie na wo be ye successful ni nyina gina wa eye wa nkasa so atiase because say say uma routine ye adwuma ye fa phone invite Debbie. So, hello, Nana. Nana impress you. Nana, nyame ya adomo a. Nana menye sika kaka mpese me dream one pressure. Nana ni die man ka me to safro wrong. Impress. Tete dear.
and say Dormaahemaa or my dear. So we want to mean for phone just like that and friend is to see. You're wrong. You're wrong. Oko utu chairman and now ba penny be delegates. No mako you inviting. And no it's different a depending program away. A be away a year odensa a mine pen two bottles of schnapps. Dormaahemaa strada. Now they are Queenmother strada. 1 bottle of schnapps. 1 bottle. 1 bottle. They discuss count. Ebinmu discuss count. Okay. Sabi obinsu owa office can count. Invitation or the invitation no. Say party wedding no the invitation I share envelope white. Come. Now the be or the envelope be atoso. Ebinmu etaye. Obi wo honso asabi ahoden ni wa. Once I want to ni chiame the invitation abade e say ona. So we busy now into me nkwa na watu mpenyu for me enu miensabi no makosi wanan. So what I say aha enti no sana mamre pa de yes na emomo ebia na impress me no ye fine me nua madam for yet year relationship on dey very strong and no dey obeti na was me be kra no maka na kra was me be na wadawro man pese wo de wani minyam ta na ayefe aho say ye true ne WhatsApp was anya ni de WhatsApp enye na invitation na say no what PDF na mompe yempe eno de enye enchire eni de so obetimi sende mo sende ade ama mo kro mu hene ne mo kro mu Dormaahemaa ne mo no WhatsApp odi ni birthday a mo di cake nyina fa WhatsApp be ba bi jana o hene gina bonten didi enye Empress enye kra Empress wadaroma sesia wafa mabai na makugina street is no mato emo na tamensem na medidi Common do we are no one switching. Debbie, so. And winty na a yes, sir, or comport yourself now, or make sure, say, who to quaya, Bibi Kakra, Ubedi Bibi Kakra of fear, when your time when you don't see a Juma no Esson. A bill to some say, Sabin Prediasa, Ubada saw what bread, intino, Ubaya, or Russia, Acco program, or Russia could be binti na. Etimi ba se wan hwekra wunya time na wadidi ansa wako okay enti sa no wo kwa wo de pe biscuit kakra bi ana se snack bi ana se wo fie na wo de ato bag ni se we no wunya time ni enti de bia no wo tike mu akọ no na ja wo di bi o ka mu de ende obia ntim bi enti mpacho kata so enti wo enti sapa se obetena choba kwa kwatena bia choba tete no sanete se wo kwatena choba na bia ba anasa even bench kra no ye ka kire me se de bia masesedwa e ka me ho ntimi ko ba bia makonya ka me ho mpacho mbesim bisa se Dormaahemaa entena bench tebe untena anya advisable yetimi chu de dua anya ba bia nyina na ese utena ena didiem nya ba bia se se ya me ba ye ne matena me gina abontena drinking ensio ko tebe It's me obi wa Empress anya kra so what you say it's easy so you to meet you ahindi you betimi atuso you de betimi abo charge and me nam catch and na bibi ayi bibi tete ne de me so de sa na e kire me moniyo monikasa nana onyame onsuaw ye nana nkomo ya wodi ame hu say when it come to say yes will be a Queenmother and I sua dear bebre because we are Queenmother what responsibilities bebre including your family, that's your husband and your children and son na ekrona wo hweso no asudi nyina mana asudi nyina edawo so it is your case to be a Queenmother enye adeswade ketwa ene ade amo enye tumi ketwa kura na de ahya wonsa na bi mu keka na bonten ebu akwatimi ka se asemasi de so hima enkofo besom no enkofo bekra no omom sini nioma omom huru ne hwu omonu anuane ne makra enya hwe na je nyase hima kire se wonu aduane ne no nko anaka wonu fa ne bibia ento omom som no na de so omom som ne se omunya bibia
Ono na no na aduane emma ne kunu ene ne mma. Wonoa ene sini mma no nneoma. Ketewa no kwa panyina odi kan wo no de wo de Ghana ha no de ko hito no kwa de wonim. Enketewa no maka no nyina before se wa behu bibno no na ebibia. Ono na kwa kitchen akonu aduane ede ma ne kunu. Ono na kwa kitchen eto me show mutim se ahemafo ebi munye we no ente sa je hema wanya na so besu amamre hema wa ye kwadwofo hema ne nsanka ne nanka but omo de gina say madon we ni bibia when it come to education background make sure say even adeswa dame so enso so no oba ne mafri school ba na so mfri bibia wo the first 10 and na kire wo mo okọ school kakra wonim de we setie eti nye hema na wo woni ta na tumi na awrade de ma na asahema odi nipa no ba fa sa tumi no so gira so se wo de yenkofo enkoa na wo bi wo ha wo na nan egu obi so ye twitwi ya horo no ya ni sei ono de ebi masa enya no fa na ka ukwa ahema bepon akase amahema motitirimu a lot of them no ndobi na ye obi ma won ukom efi omote omo palace enkwa wo ho enso so no omo ka omo bata omo dodo eni kabomu na ma won. That's the duty of Queenmother. When you come to say yamfa ekroni nyina ehye ohemansa ma ewom emu mabru ehye ohemansa eno se one of the big responsibility emano. Na as a hema o combine abusua eni ekro abom take care enye easy. Jinya se hema mnyehu se ahema adie enye easy. Na so ye dinu wo nyansa afutuo advice papa wo beje firi mpanimfo ho eni ekro no mabru na go kro ni kro no mufo no wuti o masama you are okay with it. So wutie wo mun komo na wo mun bedi a kire wo fam to mafa matie futuo medi so se ya wase wawie woni help biem because o mun adowa bibie no ho a wo ya o mun ta wotie eto no ni kuro de woni ho agoro eba frim maburu nketua so emaya fe no mo foleba ekosi emrewafo so de the responsibility ne de won fa ni agoro na hema chechiremu emenya bibi etu yekotodwum no wi wasaka se woni de nti a ohene anasa ohema enidi wo bedwum a lot of people we are say me fi se me fi me hu se ohene bia na ohene bi te choba a wo hwere ntoma agu ho anasa wo hwe kwan na mfifire sa ne sei me hu bida but oni pebu ha omumu saye ena jinya se hema a chirechirem ama ya te asem because as ohene ani mahini mpo wo de hwe obi o classify no as a public figure bia e hard so bodi di abonten enye se wo bu abonten anim tie se won sanfato no dibie eni debia wo sitie ne kwase wo gina baabi edi na wo behu ohema ena atomo a wo gina public no wo twene fa behu ohema yogurt na kuta no ebi okọ occasion na wo twe ohene nene ni abre wagina ayi so bolo ho anasa na ho netua na na drink kura wabonten ensuo kura no omono no public. That makes you a queen, a king and a queen. That makes it the different. Se uda edoma no oko baabi o chere bi osikasa na oseso ohene manda ohene de oko baabi no hwene sensuo mpo no ebo kwa ka ni mo no bia wosi a eno ano no na wo de wo ka didi mpo ahedwo nsoyi because ahemfofo nya tena sesei de wura Asante hene na osie tutu nyamekase na na pia mebo odin e de aka asem kakwa
So what se ne hemfo tena se mudi asema so mbe tena se 8 hours 9 hours kra obi an so de so kodwonso Nyakopa you so special to the sense say when you come to all this your own nyame would the we see ah you say omonte say Joshua do wo why you special say makra na nipa na until say asole it is akwohye wanyina onua obusa ho yes it is a kasa wo yo hema na nyame ayiw say wo yo hene ye hema enye yize eye nhyakase adom animonyam ene kuro ede amawo it is so mu ye yantoto na se basa animonyam na sonti yantoto na se basa ebi obesi handle ho be carry ho obi pagya ho akono ene be ma wahene na wudi na yede ayefe ene memma baburu omo a wo hwo mu so wokuro no adɔ keke wahime bi ha wo boni dia hai na maburu na omo hu ne kakra no mafili keke ai na nya bibia o nya na ho ofo eye hawa wo carry no ho hawa wo respect no ho de wodo e dia makuro ni nya eto mo fa ni sifo entiene so bi jo hene oye hema na wote ho se wono oma on de me mete ho kwa me mawra kwa ya nyama me na yesi ni ba bia omodom se de omodom ma no adwuma wo baye no omema momma ayebi sa fetete ene first nsamna obitimi kofo obi baso beta na nchentete no anase ohwe tete na enkofo timi ko ahemfie ko som ankasa boda som ankasa ni asum ohene ni asum ohema ni asum ne ma eni adehyiefo no ena no omu efa obia as a royal obia pe omu treat equal when you come to say nyina a human being we dey foot to some eni alusuade kakwa ginya se hema edemai for the week the cancer for the day yasua de osua bakwasem watie bi foto kotojo mususu ye baka to 2 days tv de aha de sua no ha mo abakwasem no ha mo de ewefi enema bi ayenkan no ye beka ne ha mo senene de no wahia no subscribe video no uwia no ahia mama nsan nyina ahwebi uwia comment section ho mama have 5 on the comment section anasa wo hema pia meje wo so abotre kwan so enya sumdue ene wodo so wo patale papa kodina wedding wodu ko birthday photo shoot suit a shoe papa dia enya bo Lydia Unisa boutique ne ho anwumo no da fom eye papa na woto so a eche obasare bo school junction hwehwe Lydia Unisa boutique ne kopa bi eto na busua no mo honya kono oba utumi say yeso dam fua enam naso eni kwase nipa oba handa akosi dabai wo so de ho eye fiewura eti upa sase papa atwa manso ni so landguard semu ni so dia eye nketia enhance property na sase no ho dwo ehugwo krome wo kwa ho when you come to electricity ensuo wo damfua landguard sem bia ni ho oto ye na drope so de ye bia obetimi dia ye omo si hospital school big project company na wo pasase atode a ene nketia enhance property hwehwe wo ne ko pebito na wo so sidan ne beye landlord na ye handan enkosi awiye eya ofas wo de hye unua ba ohima papa bi amahima mu ka akire brofofo nyama buhima amaje wakode a etoso mensa me no be hia da bia over 2 days tv so eti eya ayenko ba bia hwe me da bia subscribe makao